Mafhungo nga Rotshidzwa Maremba. Ndolibuwa zwa zwino ndi tshifhinga tsha mafhungo. Vhorasaintsi ubva Yunivesithi ya Glasgow vha ri vhuṱungu ho no goḓombelaho muvhilini vhu nga vhea vhathu khomboni ya u farwa nga mutsiko wa malofha. Vho bvisela khagala izwi kha ngudo yavho yo gandiswaho kha dzhenela ya hypertension. Tsedzuluso yo ḓisendeka nga data u bva kha vhathu vha paḓaho zwigidi zwa maḓana mavhili ngei kha ḽa United Kingdom. U ya nga tsedzuluso, mawanwa a khwaṱhisa ṱhoḓea ya u langa vhuṱungu na u ṱavhanya u ṱola mutsiko wa malofha. Vhatsedzulusi vha ri hu na u gonyela nṱha ha u shumiswa ha maḓi a u nwa ḽifhasini nga phesenthe dza 25 kha miṅwaha ya 20 yo fhelaho. U ya nga muṅwe wa vhasedzulusi, Profesa Vho Rick Hogeboom, mulanguli wa Water Footprint Network kana WFN, vha ri u gonya hu khou vhonalesa kha vhupo vhune ndi kale vhu na ṱhahelelo ya maḓi. Muvhigo Continental Drying, a Threat to Our Common Future wo gandiswa kha bannga ya ḽifhasi kana World Bank. A khou guma nga u rali mafhungo enda vha farela one. Arali vha na mafhungo ane vha tama ri tshi a tevhelela kana wa sala murahu, vha nga ri foinela kana vha rumela mulaedza wa WhatsApp kha nomboro dza 083 316 0190 kana 083 861 2263. Nṋe na vhone kha ri ṱangane mafhungoni tshifhingani tshiḓaho. Lwa miṅwaha I fhiraho fusumbe dzina ḽithihi fhedzi ndi ḽone ḽi bvaho phanḓa khou endedza vhadzulapo vha ḽa Afrika Tshipembe. Mulaudzi Transport Service ndi khamphani yavho ine ya vha endedza u ya na u vhuya mishumoni nyendo dza kule na tsini, hu tshi katela na u welekanya mikano ya mashango a tsini na Afrika Tshipembe. Ri vha endedza vha swika hune vha khou ya vho tsireledzea. Arali vha tshi ṱoḓa u bva nga tshigwada u dzhenela vhuṱambo vhufhio na vhufhio, kha vha ri fhulufhele ngauri ri ḓo vha swikisa nga tshifhinga. Vha nga ri kwama kha nomboro dzi tevhelaho 083 227 0606. Mulaudzi Transport Service, no place is too far to reach. Zwino ri tshi khou amba vha nga vha sa ḓivhi uri masheleni a u tandulula thaidzo ine vha vha nayo vha ṱo a wana gai, vha songo tsha ṱwa vha tshi renga nga ṱhoho lini. Belran Brands I hanefha tsini na vhone, ri ḓo vha thusa u bva kha 500 u swika kha 4000 randa. Riṋe ri khou ṱoḓa tshiḽipi tsha muholo, khophi ya basa, 3 months bank statement na proof of residence. U bva afho tshelede I khou ṋamba ya dzheniswa nga murahu zwiminetse nyana. Kha vha rumele WhatsApp zwino 072 019 5843. Belran Brands ndi vha hadzimiswa masheleni vho ḓi ṅwaliselaho.